ئیمامی ئەحمەد ئەیگەڕێتەوە بۆمان ئەفەرمێ وابیسەی کوڕی معبەد رضی الله عنه سەحابەیە دێتە خزمەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەیەوێت پرسیار بکات دەربارەی چاکە و خراپە، یعنی چۆن بزانێ ئەم کارە چاکە، چۆن بزانێ ئەم کارە خراپە. وابیسە هەر دێتە خزمەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم یەکسەر پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم مەرحەبای لێکاو ئەڵێ ها وابیسە هاتووی پرسیارم لێ بکەی دەربارەی ئیثم و بر و ئیثم. هێشتا ئەو هیچی نەوتووە، هیچی نەوتووە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمی هاتی پرسیار بکەی دەربارەی چاکە و خراپە. ئەویش وتی ئەرە وەڵڵاهی پێغەمبەری خوا. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم پەنجەکانی کۆ کردەوە ئاوا، پەنجەکانی کۆ کردەوە ئاوا، فجمع أنامله أمجا أوا إذا وسر سينيا باندلي وابصة بهواشيك فجعل ينكت بهن في صدري أوا إذا بان هنا بسينيا ببشيوازة فرمي يا وابصة استفتي قلبك فرمي وابصة أم شوني كبير وتري الضل أما باشترين جهازة برسيار لضلد بك برسيار لضلد واستفتي سيجار واستفتي نفسك برسيار لنفسي خود بك سيجار بيغمبر صلى الله عليه وسلم يفرمو باشان فرموي چاكا اويا كدلت بي مرتاح به نفس حجبة عقتنية بس خرافة اويا دلت دينيتي وايباء بخوا ما حرامة بخوا حلالة يعني خطورة لنا ودلتا دروسك بس شيطان طبعا بيئت غلطيني قال لنا بعبع وما هنا رويبو بك وإن أفتاك الناس وأفتوك باخل كيش فتوات بوبدا باب رويت لاي ملايك بي خلطيني طبعا الشيء زور بين خلقة شيء تلاقي ما مساكن يعني خلطيني طلاقي خواردو كابرا دي برسار طلاق لمنك بحر باسي ما مساكن الصمود بكي كابرا طلاقي كي خواردو دي برسار لمنك منش علم اگر ام طلاقي تو كوتوا اگر واد بوتاي انا اكوت بس ما دام اوادو تو كوتوا الله دست خوش ما مسا اشي تلاقي ما مسا عبد الهادي برساري ليك ما مسا عبد الهادي دوس يشتي تريبيالي امان وا اگر واد نوتا ناكوت اگر واد كابراش تيجي معلوماتك ورقت ها ام جاتي ولا ما مسا عمر قال ما مسا او قساك كمنو ما مسا عبد الهادي وثمان اگر اودنا وتا ناكوت قال ما مسا عمر من اوامت قال نكوتوا ما دام اوادو تنكوت نا يعني ما مسا عمر نازاني ام فيلي كردوا ام هاتوا بلا بري معلوماتي ورقتوا دوای ئەڕاتەوە لای ژنەکەی و لای خزمەکانی ژنەکەی ئەڵێ وەڵا مامۆستا عومەر وتی تەلاقت ناکەوێت. ئەوانیش بۆ تەئکیدکردن تەلەفۆنی بۆ مامۆستا عومەرەکەن مامۆستا عومەر ئەڵێ تەلاقەکەی نەکەوتووە بەڵام مامۆستا چوزانی یا دێ بۆ لای من مەسەن پێش ئەڕاتە لای ئەوان دێ لای من فێڵە منەکاو ئەڵێ وایە ئەی باشە ئەگەر مەلا تارقت خەڵەتان خوات خەڵەتان ئەمەیە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمێ پرسیار لە دڵی خۆت بکە هەرچی مەلای دنیا هەیە فتوات بۆ بدە ئەگەر بێت و خۆت بزانی لە ناخی خۆتا درۆکەی هیچ قیمەتی نییە. تعاملکردن لەگەڵ نەسە شەرعیەکانە خۆت مەخەڵەتێنە کاتێ ئێستا پرسیارێکی شەرعی ها لە دڵتا بڕۆ کام مامۆستا زۆر سقەت پێیەتی زۆر مطمئینی بڕۆ پرسیاری لێ بکە و هەرچی پێوتی بیکە مەڕۆ بە لایەکێکی تر ئیتر ئینشاء الله خوای تەعالا محاسبەت ناکات چونکە تۆ پرسیارت لە عالمێ کردووە بەس تۆ خۆت بخەڵەتێنی کەسێکەیە لە مزگەوت تا بەس دێ بانگەدا کەسێ دێ لە مزگەوت تا بانگەدا عینێکی سپی بەستۆتە سەرەوە تو خۆتە زانی ئەو مەلا نییە فەقیرە ئەو بەس دێ بانگەدا تێگەی تو ئەڕۆی بۆ لای ئەڵێی وەڵا مەلا فڵانە کەس من تشتی ئاوا هەیە تو خۆتە زانی و نازانی و شارەزایەکی نییە ئەتوێ ئەو بخەڵەتێنی ئەمە خۆت ئەخەڵەتێنی ئەو ناخەڵەتێنی تۆ خۆت ئەخەڵەتێنی